future is exciting. Ready? Bula binaka, Babu, the meme. Ni saya Rabinaka, may Kaliragua and Ben Smith. Wara may Engen Stadium. Kaya ko sabi ang kere-kere, ko kere-kere may. Tapos ko sabi na katabiyaw. Sengay. Iya. Doon na baba fancy sarang nga. Sarang walu bayani. Iyo baka lelay lubatan nga no mo jin. Doon nakabarin ba kikla namat ng kalitan no ba natanong ko rin kain din na ba may kaliko. Iya. Rupen ital na Rupen na is Yamaha. Ba yan na Rupen isa matik siya nga Rupen. Na full name Rupen Mbadno Matakimbaw. Siya nga sa Rupen Yamaha. Yanra. Salah ko may bale na no sa talon na ibale view. Na ngonela lang kede na crowd level sa chiko korto big fellas. Ngai sa chiko loma na ngonela lengo. Ko na time sa ready Ben Smith ngai ready ko. Out of all the crowd there ngai dona small boys al chiko loma. Ko no na raya ngai ready Ben Smith ngai ready ko mai. Same time ko sa boss saranga Ben Smith Bula binaka, I am so and so. Satu kun o na dana. Oh, bula. You know, Ben Smith, I'm one of your number one fan in Fiji. Out of all the people who come and watch the game today, I'm your number one fan. Pangango Ben Smith, oh, thank you very much. That's very good. Watching a balere ko sa kere saranga Ben Smith. Ben Smith, au kere mandana mo ibaba. Sapos sa Viti, au kere mandana mo ibaba. Sapos sa mayo Ben Smith what you talking about? Sangaw, can I have your rugby boots? Sa dubo som busarang Ben Smith mana Highlanders. Nano masarang Ben Smith nangon nakalib kin nangon yang konan tar nungu boot. Watching sa luba na baba Ben Smith misulebi ko pangango ko Ben Smith. You know what Ben Smith? When I grow up, I just want to be just like you. Besu mo na tagi Ben Smith. Besu mo na tagi Ben Smith. You know Ben Smith, I'm one of your number one fan in Fiji. When I grow up, I just want to be just like you. Just like you. Say Ben Smith tali. Rata nungon lelong ko one day gonna represent me. Siapa tu ngayon na boso ko Ben Smith. You know, one day when I grow up, I want to be like you. Sa ready ko shock sarang Ben Smith. Sa ngone ko boy lelay sabi tuto bota kiyo gito na All Blacks na Highlanders Doon na sing se shock tu nga Ben Smith sa no ko Ben Smith. Okay raman dara mo baba. Pasarang go Ben Smith ko. What you talking about? No, I'm asking, can I have your rugby boots? Ben Smith. Oh, don't worry. Luba. Ben Smith sa luba na baba. Time Ben Smith sa hendo bota ka na rugby boots ba ko. Sala ko na karoni kere na boy ngo. Kere. Kere talaga nung terus sa siningit. Abango Ben Smith biko. What is that? No, your rugby shorts. Can I have it too? Abango Ben Smith biko. Oh no. I can't give you my shorts. I can only give you my rugby boots, not my rugby shorts. Watching nga ba kalala, sa buki sa nga Ben Smith, misala ko na changing room. Kila Ben Smith, isa nga, ikipaka wawatali ke 5 minutes. Nang manin ko, sana lulubak kaya na isulo ni Ben Smith. Dar na boot nang nakalib kina, ganun na tarsasa ni Ben Smith, konferenta ka na napada may nakor. Na camera boy ngobeto ko na Ben Smith. So tabi now. Pinabale mo Ben Smith. Pinabale mo na may gito. Reda na lebo ni fan sa chiko na numu anong ko Viti. So fan wala nga so fan duro nga yan ilif mga fan nga iloma. Reda na boot na Jesse. Okay la so ver nongon leleng ko. The old people telling them Michael to go carry the jersey. But it's the one in Lalengo. What they gonna do with that Tamani size boot? Or Ben Smith? We have a size 15 on a boot. That's a good but ne level na fence at you gonna go. Vina level by another boss have a wrong chuko. Kila kem do you. Everybody love rugby na Michael.
Lepo na tamat do fen tagi ko tala may kelyo ba tagi ko ben ko iko. Iro so nang tamat do fen tagi ko tala nga ira simbe revia o baleta u tamat klanga matabak sulin yang gon. Kusa lenga bakali kartu sin revia. Baka ko sa chiko na make dorto na mu fen sana la kwani sana kere iko babu kera man na mu kaloko. Sengai. Yo na solia mai ko na kaloko $5 wala nga. Oi. But Michael, bata ba kung doon sa singa tombal chukon Michael tong kere Michael kere man sulwatang. Kayo ko bangkara lumbalik kaya sa ngayon dare sa ngayon sorto sulbi kung doon review ko. Kay tapat. Review ko rin kay bang rambasi ba. Pero sa tutubat na time ko la ko may wawa chiko na transport vale sa berbera ko may tombale may vale la ko may na bus stop iki 4 miles. Manohan building opposite. Ko wawa chiko ko reda dono buen dambe chiko ko na ulu na be lenga chiko bale lai. Ko sa bosa be ko ko to se ke dambe ke. Ko sa to so bale lai ko rongo do ko sa kadibia chiko. Mike. Iya pada ba? Kira manda $1. Kau sa bosa biko sa sangay $1. Barang kau sa boraka chukun na transport melak mai. Kau time sa suka mai na taka kau sa chukun ko $1 menung ko ponto mai na basina. Kau sa bosa wo chibiko balele ko nduri chukun 5 minutes ko sa kadital. Mike. Kau sa pada ba? Sirin berta lo ko biu madawa no mu job. Kandi na sar so nakamata pa mayroon to ba kay video ko tali kila kira madawan mo ba business ito ay si Ronnie Suliaman na $1 ay no $1 ko kito wa stand dia one all day to sell wal panet. But anyway yan rapi nakatamat kita sa barong chiko nada ba sa turno na boy ko sa turno na rugby boots ni Ben Smith sala ko Ben Smith nada ba kay bosa na boy abong amekla sa rawan na bute sa rawan na torse ni Jessica ke kay konferenta ka na fada na ko na boy lelingo may na korek la kay le bosa nga me buang ando na kami to na Ben Smith so tavi now